et de la violation des droits humains de la part de l'occupant marocain. وتتابعوا عن قرب جميع انتهاكات حقوق الإنسان اللي يعدل الاحتلال المغربي. Il y a des questions très graves خالقين مسائل خطيرة على أرض الواقع telles que les disparitions, كالاختطاف القسري, l'emprisonnement de prisonniers politiques, السياسيين, l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental سرقة الثروات الصحراوية, sans l'accord du peuple sahraoui, سرقة هذه الثروات بدون مشاورة الشعب الصحراوي. et l'occupation prolongée du territoire وهذا الاحتلال اللي طال أمده avec la colonisation de la part de la population marocaine du territoire ومع استعمار السكان المغاربة المختلفة للصحراء qui, comme dans le cas de la Palestine, peut être considéré comme un crime de guerre. إنه مثل تماما حالة فلسطين, يمكن أن يعتبر جريمة إنسانية selon les normes du droit humanitaire حسب international القانون الدولي et les normes du droit et les normes générales du droit international. وحسب القانون الدولي. Donc nous sommes à côté de vous. نحن معاكم في السراء والضراء. Nous allons continuer de surveiller de près لنتابع مراقبتنا عن قرب la situation dans les territoires occupés. الحالة في المناطق المحتلة. Nous savons que maintenant il va y avoir une mission technique de la part du Haut Commissariat aux droits de l'homme. نحن نعرف عن الآن الفوضية السامية لحقوق الإنسان لا يتمشي فريق تقني لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. Et dans ce cadre, nous sommes très curieux de savoir quels vont être les résultats de cette enquête. رغبنا نخبر هذه اللجنة التقنية اللي تمشي هذا الكوميتي شنو هي نتائجها للشعب الصحراوي. Et nous allons nous occuper pour que cette question retombe sur la table du Conseil des droits de l'homme. حنايا له نهتموا ونكافحوا لين قضية الصحراء ترجع لطاولة الفوضية السامية لحقوق الإنسان. Chers amis, أحبائي الأعزاء, au nom du comité suisse de soutien au peuple sahraoui, باسم اللجنة التضامنية للشعب الصحراوي, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Genève. أنا فرحان أني أرحب بكم في جنيف. Cette année, nous fêtons le 39e anniversaire de la fondation de la République arabe sahraoui démocratique. نحن نخلدوا 39 سنة لتخليد إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. 39 ans 39 سنة 39 ans de lutte 39 سنة من الكفاح 39 ans d'espérance 39 سنة من الأمل mais 39 ans de désillusion parfois 39 سنة من خيبة الأمل mais toujours لكن دائما un espoir chevillé au corps عندنا هذا الأمل الباقي في قلوبنا un espoir de liberté عندنا هذا الأمل نتاع الحرية d'indépendance استقلال et d'autodétermination. وتقرير مصير. Vous, les Sahraouis et les Sahraouis, أنتم الصحراويين والصحراويات vous êtes toujours présents أنتم دائما موجودين lorsqu'il faut s'opposer عندما تكونوا ضد à l'occupation et à la persécution marocaine. المطاردة المغربية. La preuve, ودليل على ذلك vous êtes présents أنتم aujourd'hui اليوم معنا pour défendre devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU أنتم موجودين هون أمام مقر الأمم المتحدة les violations de ces droits humains. هذه انتهاكات حقوق الإنسان.
Et la diaspora espagnole والجالية الصحراوية في إسبانيا nous a rejoints. أنتم معنا اليوم في هذا الحدث. Et ensemble, vous exprimez ونقول لكم عنا معاكم ونقول لكم haut et fort l'inspiration de tout votre peuple. نقول لكم عن مع اهتمام الدولة كاملة الصحراوية. Et nous, ici en Suisse, ونحن هون في سويسرا nous sommes à vos côtés. معاكم في السراء والضراء. Votre présence ici et partout ailleurs تواجدكم معنا هون وتواجدكم في العالم كله montre que le Maroc n'est pas le tout-puissant qu'il fait croire au monde. ينعت عن المغرب راهو ما هو متين كيف هو ينعت عنه متين. Il ne pourra pas éternellement acheter des soutiens politiques et jouer de la corruption. نقول للمغرب من هذه الساحة أنه ما هو دائما يقد يشتري الذمم ولا يقد دائما الفساد اللي يدير في الموظفين ما يقد تم دائما للأبد. Les documents de Chris Coleman هذه الوثائق اللي مرق كريس كوليمان تنعت مدى خباثة المغرب مع الموظفين في الأمم المتحدة. Et avec vous, ومعكم أنتم nous dénonçons les basses manœuvres et la fourberie du régime marocain. ندوا بهذا النوع من التصرفات الخبيثة والشائمة للحكومة المغربية. Le Grand Montana Forum, كي تعرفوا الجران مونتانا فوروم qui se tient depuis hier à Dakhla. يامس ابدا في الداخلة المحتلة. À Dakhla, au Sahara occidental. داروه في الداخلة في الصحراء الغربية. En est une autre preuve. هذه طريقة ثانية اتنعت كيف تاش المغرب متورط في مسائل خبيثة. Mais les réactions mondiales لكن الرياكسيون ردة الفعل العالم كانت qui كثيرة. viennent en particulier de l'Organisation de l'Unité africaine, اللي بدأت من المجموعة الإفريقية، du Parlement européen, من البرلمان الأوروبي، de l'ONU من الأمم المتحدة، et de la Suisse aussi pour ce qui nous concerne. من السويس خصيصا سويسرا. Tous ceux-là ont dénoncé cette imposture. كلهم ندوا بذي التحركات. Cette dénonciation doit continuer. خاصة نتموا دائما ندوا مواصلين بالتنديد. Et les gouvernements comme ceux de la France ou de l'Espagne doivent le comprendre enfin. خاص الحكومات الإسبانية والفرنسية يفهموا عن ما يقدر صح. Vous êtes ici pour défendre tous ces droits humains. أنتم هنا للدافع عن حقوق الإنسان. Et nous sommes avec vous. ونحن معاكم في السراء والضراء. Et n'oubliez pas, لا تنساو la victoire ne s'achète pas, elle se mérite. النصر ما ينشرى، النصر يستحق. Bravo à vous toutes et à vous tous. Continuez le combat. تابعوا الكفاح، تابعوا الكفاح. Aujourd'hui, Genève accueille la diaspora sahraoui d'Espagne. اليوم جنيف تستقبل الجالية الصحراوية في إسبانيا. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, sur cette place des nations. احنا فرحانين عن نرحب بكم في هذه الساحة، ساحة الأمم في جنيف. Cette place des nations où des groupes, des nations, des peuples, des minorités manifestent presque tous les jours ici pour que le monde enfin soit libre. باغي نقول لكم عن من هذه الساحة ما هم الآن الشعب الصحراوي هو الوحيد اللي تظاهر، راهي جميع الشعوب المضطهدة تتظاهر هون باش يسمع صوتها أمام الأمم المتحدة. Nous savons quel travail vous faites en Espagne. نحن نعرف الشغل اللي تعقلتوها في إسبانيا باش تحركوا القضية. Pour faire avancer
l'indépendance de votre peuple. باش تقدموا إلى استقلال دولتكم وشعبكم. Mais nous avons remarqué que cette année, la répression marocaine s'est intensifiée dans les territoires occupés. نحن عرفنا عن السنة الهجمة الشرسة اللي عدى الاحتلال ضد الصحراويين في المناطق المحتلة ثارت عن العمال الماضية. Les expulsions n'ont jamais été aussi nombreuses. Les expulsions d'observateurs étrangers qui voulaient simplement venir montrer leur solidarité avec le peuple sahraoui ont été expulsés. طرد المتضامنين الأجانب للصحراء الغربية ذا العام وقع منه شيء حايد على القياس، ما هو شيء عشناه. Les aveux sous la torture continuent. مازالت تابعة الانتهاكات كيف tortura, كيف تعذيب. Les disparitions de quelques heures, de quelques jours de défenseurs des droits de l'homme. اختفاء القسري للنشطاء الصحراويين لمدة ساعات مدة أيام. Et pendant ces disparitions, le temps de les torturer et parfois de les violer. هذا المتضامن هذا النشطاء الصحراويين اللي اختفوا مدة هذه الساعات يعد لهم فيها ياسر من بينها التعذيب والاغتصاب. Et jamais on a vu aussi plusieurs prisonniers mourir à cause du manque de soins qu'ils avaient dans les prisons. ما قطشنا ذا العدد الكبير من السجناء الصحراويين اللي ماتوا في السجون نظرا للتعذيب وسوء المعاملة. Et puis quelque chose d'insupportable aussi, c'est le mépris avec lequel les familles des disparus, les familles des personnes décédées, les familles des prisonniers politiques sont traitées. والأخطر من ذا كامل هو المعاملة السيئة والمشينة للعائلات المخطوفين والسجناء. Mais vous savez bien tout cela parce que vous en souffrez aussi. أنتم تعرفوا هذا كامل لأن واحدة منكم ضحايا لهذه الانتهاكات. Fait un travail extraordinaire pour dire toutes ces violations que vous subissez et pour dire que ça suffit. باقي نقول لكم من هون عنا رانا له نتابعوا الكفاحنا وباقي نقول لكم عن راهي المجموعة اللي الصحراوية تمثلكم هون في ذا المجلس راهي معدة شغلة زينة 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 حتى Nous devons leur dire à tous que l'on ne peut pas travailler dans cette maison si l'on est d'accord de se laisser acheter par le Maroc. هم ما يقدروا يشتغلوا في الوظيفة إذا كانوا مشريين من طرف المغرب. هذا لا يحتمل. Et aujourd'hui, nous attendons que ceux et celles dont nous connaissons les noms et qui se sont laissés acheter par le Maroc, eh bien, disparaissent de cette maison. ذوك اللي نعرفهم هون يشتغلوا ونعرف اساميهم وهم مشريين من طرف المغرب خاصهم يطيروا من هون لانهم ما يمثلوا الحقوق المدنيه. Je ne parlerai plus de Grand Montana Forum, Berthier en a parlé tout à l'heure. Mais j'aimerais dire que simplement cette imposture nouvelle, faire croire que Dakhla est marocaine, nous voulons tous que cette imposture porte préjudice au Maroc. باقي نقول لكم عنه تخليد هذا المنتدى هو كراس مونتانا في الداخله هو خطير 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 جدا. Qu'enfin la majorité de la communauté internationale n'accepte plus de voir de quelle façon finalement le Maroc traite les résolutions de l'ONU et le droit international. المنظمة الدولي كامل قرر المقاربة وقال لهم عن غير مقبول
الطريقه اللي يتعامل بها مع المنظمه الدولي، لانهم وشينا يجوا يقولوا لهم الداخله في المغرب، والداخله ما هي تابعه للمغرب ولا خارجه دوله في العالم معترفه عن الداخله المغربيه.